ama sabine hin tabang phatthei piwa Pathen hi zin Pathen thangwa na hin pain abana Hichi YouTube video han ve ho zo si chunga jang avelin ke pa thu kan sai khinen ikam sungu atia inam sungu eho cookie society event na hele idin mono ahilo le minu mi pa chule cha te hin I role family responsibility kiti insunga MOPOHNA kiti hi neglect he taun mi pa chon ding kiloma chon talo awai hom ding ki hom talo a china ding dola che thei talo a sei ding dor sei thei talo a sa ding dor sa thei talo a hi lowai le zula sa ke khams a ji a cha so gen thea mi pa tam ta min a responsibility hoilang gai ham ti hi a het po nai chu tabang ma chu mi nu zeng in zong a mi nu hi na ki hai mil gam ta a mi nu hi na hoila tam ti hegam talo mi pa sa nga kho che ami nu le ami pa chuti hon phe na chun cha te jong chu ima hi di lo ai a cha te an jong a hin khoding ki gyal talo azule sa kham na theya ki bol lu na ki pelu na Pathen a hi lo le a khan don lai I lo a Pathen he phalo hi la Bible Pathen thu hoila ham ti he phalo hi la aman a dei bang ta HINKHO mang GOLLHANG chapang nunga dim se ni om tan hillo om gam ta ne hi cho hi inam sung wa hi pung che jing hin ni dan ni tinan apung jeng ni hi cho hi piji ham tai la ama sa pe ta Pathen isu mil jewe ani na mi pan MOPOHNA ki het talo mi nun MOPOHNA ki het talo cha ten MOPOHNA family are responsible a hilam het talo chuteng le hi ja chung tu ni in Hichi YouTube video mangcha in keima chapang cha he jong leng Pathenin kalung thima ai koi pi ka sei nom in Hichi tu ni video kan bor hi in sei hil jong min sei ha jong min tin yong la Pathen mina in ke het thim diu hin tin amasapina mi pa in Pathen ging puma ato ding do la ke to a avai hom ding do la ke homa a sei ding do la ke sei a azi acha lungse ding do ta lungse na holding do ta huwa heta chu o ma hile mi nu jong chutabang ma chu INSUNG'A responsibility pi ham ti chu ake hetna cha te en jong aminu ai lo le anu apa chandang chu copy a bola heta chu diu pha le chun INSUNG'A chu acham lo hila Christian family a hilo wa hele Christa INSUNG hi di he Christian khatna ipi nu ba Christian ihi man ba chu INSUNG'A chu Christian family hi zeng thei lo ai Christian family khat hu hi do na dinga chu hingjing Pathen I ho jing ke khel te nei lo pa Pathen ging puma kita ta ito ding do ta kita owa Pathen number 1 ai ko ba INSUNG I family ki vat to ba izi cha ai lo le inu ipa ki vat to ba INSUNG chu hi ta chu Pathena khatna I hu kom ba a hi phat la chun eho INSUNG chu acham lo hi la Christian INSUNG hi di ahin la tu ni in hi cho zo si chu ida ta we Pathen he phatalo mi pa en jong Pathen hetalo mi nu jong Pathen hetalo cha te en jong mi nu mi pa sa nga kho che ano ma HINKHO mang ano ma va azong ma kiya ki sa ta mi tam pi khang dong I za ham khane omin chuteng le mi nu mi pa INSUNG'A responsible lanong lo ai long khala INSUNG'A ji cha ngai lo mi tam pi aung ki ne hi cho hi INSUNG'A yong mai cham ke sim phatalo masanga mai cham a simani sim te yong chu tua mai cham ipi hi ha phatalo boina za chung aumin ka chom kal jibin ka sim be ti chu thu chom hi ahin la masanga mai INSUNG'A jong mai cham ke sim phatalo onem ai lo le ki zana ki ho talo INSUNG'A ki noi sin ngan INSUNG'A ki zo thang ngan INSUNG'A kampau ngai lo ngan osang ngan jula sa kham ngan ta hi mi nu mi pa chule cha te hin ai ho Christian INSUNG hi adia ai ho society hi ilu dim gam ta ne ai ho ku ki pum pi wang ka tinom boy aji chu mi tam pi jong Pathena ki pi jong me ne ahin la atam zo wang iwa mangam ta we INSUNG'A a responsibility hi I have to po we ne hi ja chung tu ni in keima chapang cha he jong nam ka sei nong chu mi pa te in Pathen ging puma
Ivai hom ding dol tai ki hom wa business jouse sanga pathen ingai lu wa house na jouse min than na jouse sanga pathen I bel wa taw ma to thu ji I cha I control wa saving dol tai sei wa ivai hom ding dol tai hom wa ta chu pha le hen ji te vin aim ho chan pa chu copy on bol deu sting le minu mi pa chan pa chu pathen hinga ha hom na pa pathen hinga aki ngai lu hun na pa chu cha te na hin mu pha la cha te on ki sa sinum lo de aji chu piji nam ta hele prova min na thu chi na sa in sakhi ya pi san na no san ti yong chu iza ha de wi a hin la kin ga sai nom chu pi ham ta le mi pa in pathen abela zula sa ke ngol sa lawa ching thei ta locality ai lo le khosung beng sung thang sunga ding a jong mi tam pia ding a sunum ta mi pa hi a hele mi pa za la chumin cha te jong ngai lu mi pa za la chumin nu jong ngai lu ne hi chi hi ji chun chuting le nu za la jong chu mi tam pin cha pa hi chuting le mi pa hin za bol na pi chi keu sel win cha te za la jong chu mi nu mi pa jong min phaki ne ya chu mi pa keu se hello mi nu keu se hello cha pa keu se hello cha keu se hello ya chu mi nu mi pa chuting le cha te abona he kitho khom ding chuting le in sum chu Christian family MOPOHNA chu hi ya mi pa in sunga ni acha ko holin cha te tuition fee admission fee ka bol pi in ahilowa hele to ding tham ding zo sekin ka thamin ni acha yong ka holin kum thong ken gen thei te ni ho ka mangen ka ji ka cha ina nom ta ame iti lo diwe izinu zong ina khat chabe ma boye nang bonga ni khotha kuna ni khotha alo loi lo wangchun ina von ho jong pha za su theng jing ke ai lo ham khat le ni sia von theng von nam tuina ki von the jong na ji za le ni sia butui me tui ai lo le bumin sa bemin sa memin sa na ne jong na ji za le ai lo le na cha te theng su se la ai lo le exam ai lo le ima zo se ina a theng ane abona le bel he ta abona ki bol sin na ji na cha te bol he ya chu mi pa in ke bo sen ka tongi iti lo deu mi nu jong hal khat ingai lo jap deu ya ai chu mi nu ong chu thipi hian cha o me hi mi nu dinga chu pi pham jai de izi teu tong la tham cho la hi ji chun mi nu hi kamdam nem hi wa ai lo la kin neu sa ta nui kun ta azi teu khot nui ta thip hin khena om de onem hi wa pha cha taw na agun chu ta thuwa pon tom ngai ta panala de hi chi kyu se chu helovin cha te ni pi abor kit diu ham atia hele cha te pan mon hi athupi ma jingen ahin la mi tam pi khangdong ka chan khom pi ho nunga golhang exam ham kan hin ho HINKHO hi athupi dan ai lo le cha te pan mon hi ichan ge ya INSUNG'A hi cha te hin responsible hi ham ti hi po win ani chu ho I min sit wa hele koi ma chana ho se imo sa po win in nu ipa hin panin chuting la iphunga hin panin chuting la inam pi hin pan ichan ge ya chu ka si thei hi ji chun khunung le nang le ke nam pi hum bula ding hi ji chun tu ni in cha te in ilam piu hi isim hoi divin kadei sa ene Bible na say bom sun pakai za nanu na pa thun nungun hi chu chon li hi hi chi keu se chu hilovin Solomon pathin su pa na say chu pi ham ti ai da chapa chingin mi pa ki pa sa jin chapa ngolin wang anu ding he so na so be ti so tunia hi hon irresponsible hi now chu pi ham mi ti ai da INSUNG'A aim hon ai mal ai ma HINKHO hi ikingai tu diwe chu teng jong le mi pa in cha te HINKHO cha te to hin separate time jong anei ngai chu teng le mi nu in jong cha te to separate time nei ding chu teng le mi pa in jong azi te to separate time nei ding itile INSUNG khang to diham itile to la tham hi ta hin ma chal thei diham ti chu discussion ai lo wa hele ti personal discussion time jong anei hum de Hechikyu lovin mi pa in MOPOHNA lek dam chu cha te to ke chim khom ding asai khom ding cha te talan e piham cha te thanum na e piham ti chu a hol de ahin la tu lai mi tam pi in chapang tam pin apa te akijata ako manaya yong akitha nong puin ai lo ham khat le pa te na cha te athil bol amu ding on chu pa te akicha gam tai aji chu piji nam tai le pathin ki ging ta lo pathen mit mu le mit mu thildi thudi ke sei ta lo thildi thudi lamdi ke zot ta lo ai
Hichi eho cookie society adinga ki zakum ta thilai hichi ipung che che ta bene ipun che naka ovin inam piu jong hi khabeting le humin se te dewe hiya chu tua kham tha ka chan khom pi nunga golang hichi video ve ho zo se katir khon nom che ham ta hele tua chance na nei pe tua na nul na pa dama om lai pe chun sulha se asai ngai jin izam tia nakina uwa izam tia nakibau ka awa hele chin lang henu hepa nei ngai damin kabor hilta itin ngai dam ki thumin lang nanul na pa dum se to namin aji chu piji nam tia hele khonung le na ke si dia itabangin chingin lang thim lang examine 99% zi do jong la chun nanul na pa akipa lawa pathen nagin lawa hele nang ma chu khonung le na lo sak tho ding na ke si tho de ahin la ama sa pen ta zo Matthew bunguk chang som thum la thumina sei na jun ama sa penin ama gam le achon pat na hon ma sa win chuteng le hi chang yong suni ke pi be de hi chang chu pi ham da le chi na thim na thila khan thim na lo hin na pa chan na ai lo le sum le pa ai lo le nei le go ti ho che hi chi ya chun pathenin ama sa penin ama gam le achon pat na hon ma sa win atin le ka bu ni ki mu nai hichi hi jun pate en jong business lampong hol masawin atipun ai lo le house na lampong hol masawin atipun ai lo ham pat le sumle pai ni go ni na cha ki salam masawin atipun ai bible in amma sat in amma gam le achon pat na cha hol masawin pathin long thaina na hol do pha le acham loi la pathin phatthei na chu na hin bo de hichi hi jun pate ki heloin minu in jong ita so amma sapin ta pathin hol cha te en jong ama sapin ta pathini hol de he ja chu tuni in ipija ka sei ham te ai ke wang sinum te en kapa le kanu in kan yang lai ti tau te ke man hu ka he masangin eini dal honen ke itizun kapun ene ke va en kong khang lenen tu in kanu le kapa ko ma ki pa thu ka sei nomin a hello le kanu le kapa ko ma de le ngayong ka ki thum nomen a hello le ti hin ke ki phin nom na sin ahin la nu le pa ki phin na thei chu ta sa dan om ta poi ahin la tu nin nam ho ko ma ka sei nom chu nunga golhang kaloi ka pai te ho in tua na nu le na pa adam sel pe tua na in sung mi to ke tu chana nom pe chun ji in lang hoi ten ki ho pi in lang ai lo le ki pa na mai cham se mun lang ki lung tu ten ki thakhat ten ta sa le thagavin ba chai la sa khomin hiti chun in sung nom christic in sung responsible hi now ai lo le mi pan in sunga o I changya mo po na kanai ham mi no in jong in sunga I changya mo po na kanai ham chapa ai lo le cha te in jong in sunga hi changya thupi ya responsible ka hi ham ti hi mi no in a responsible ka hetna mi pa in jong a responsible ka hetna chuting le cha te in jong in sunga hi changya responsible ka hi ham ti hi aima de ki het pha le a chang lo hi la in sung su pathen ngai lu na in sung hi ding pathin gin na in sung hi ding mai cham ki sim na in sung hi ding lo hin na pachan na in sung hi ding hai chuting le aim ho ding a jong lungthim ki pa na mi ding a jong example hi chuting le inam pi wa ding a ke thang at pi ta hi chu hi ji jun tu ni in hi social media mangcha in ke ma chapang hi mi no mi pa din mon sai thei long jong ka hi nai poi ka kum le ka thang jong tu pun hi jong le kin tunia chi ipidinga ka hin sayam in sunga mo po na ai lo le responsibility in the family ti hi ipidinga ka sayam atya hala ka pu na ja ka say lo di ka ti hi in kalung thimin ai tum tan ja ka say hi an in gyar hil lo diu izam tia isai kha o ma jong le izui thewa jong le zui diu isai hi lo o ma jong la pathin mina ikingai dam de wasila mai la lo diu he ti chu ichi youtube han de wa ko ma katip na nom pen hin tin hi chan chu chom chakhat iki holim naw INSUNG'A mo po na chung chang thua iki holim naw hin tin ka sei hi ruma la ki ngai damun tin sei kha ho zo si chung pathenin yebon sa dimen phathei bu pi ta han chuting le ka sei nom be ki khat chu Hichi lungsit and subscribe channel ai lo le share like hinbol pi vin lang mabanting lo na hon izam ti hichi topic ka ngai no me ai lo le hichi lai na sei chu ai tong kha e na sei di ai lo le hichi lai chu a pha e ai lo le a pha poi ti chu ni hin sei no wala comment na lungsit and comment han bor vin lang
lung sei te in abanting jong le nangen ipi topic na ngai no mam a hello le pathin thu lampanga itabang thu su na ngai no ham ti chu nangin comment na han sei le chun ke man jong ane siming kating hichi dung wi a che ken jong sermon a hello le tir ho na ti chu ka hinbol de hi in ke hi le kamin haopu hi in ke kom na su le leim khong hi chan cho hin tin tu nya ke holim na ka kipah